I hei, dewa emu ong i to umani, ubot ya kejuk keluti. Wai wau chimle ya ke wan ke kam ke wachingai. Henry mema keli, kamon mentu, lada kwa apiu chna, i hire i wamani yong pihi. Ilai luti to amto i wasuk, em chibun i iko. Wai keluti, ye gale uman ke wahap ulai semen. Tangwane benta gitu ki wachlur, wai ki wakwa asakiat uku caprang. Kakusnam untuk dukat ya kemenrit yang pi semen Henry penwandur gale wat ya kemenrit yang kecnong ketau yang pi tang wamdup pi ulai semen hagani geruti ke Chief Ministers Championship Challenge kawasan emlang gawa kerchan ya gitu gida pen krek wa tia caprang keni man kapalat banyak ya pelak keni tok kejing ya kilang kelat wa yok sia wa cha sikai imentoi wa bun wa ikerchan ba emkam wan ra ya gela wa chim ye wani wa sedang pi wa kamjo open ku ye te Caklik yang gilom. Hau ni usnam uyoi yewa he. Ibu kemai wa kamjo le imentoi. Ya gini katong. Tok gerwai pajak dekat Sarkar Meghalaya. Kau depan wandur na bentawa kerchan ki kam ki wasdang nedo wasdang. Kani tok kerensan kau terwa ye man kam ginong penyu pen kedau. Irap poisa wa kamjo. Yo lingba ke program incubation kau kendi benai yang ke prime. Ledaman pi kibacong cenong jong Meghalaya kibade em lepa ye ki iba pena senhi wai kibade krek o ku chaneng kini tok kalat ke yong pi kinya phau sangut kibau cha jit uyok ki ye yarap de kasong poisa leni ke business support grant katwa ki le phau sangut won uyok ki ye kasong poisa ke mar arlak tengka o kamjo ki so phau ngut ki bot won uyok ki mar chilak tengka nei benta wo punku ye ka kam yong ki chakmat Dau yo apila UM lang haki incubation programs nete ki lat heto waki kam networking dawi UM lang ki rusan ki bada ku chakmat wakam jo ki tiar ki UM kam nei benta bo sedang ye ka kam kamo ban dau yo mentoi pile nei cha sikai iwa marsemen waki ru champang ki ru kom sikai ki open pelia ki sap krek kam ki yong pi wakam jo le yo bha api heto wa yarap poisa ipenya tok ya dei ki yaw ki han wakam jo i thau kre lani ki office space ha shalong wa hatura de tok ipor wa lai chawa palat i jing yo jingai ka menrit tok ka yong pi ka wa penwandur katu de tok kepali ke yong pi katu tok dapoi kepali yong pi Kum shibenta ban ai mensia miki kena bat ki samla ki bawan chakamat ha ka jing pulia Garibhoi Youth Federation ha ka sitho ding jang tayo kalapen ku buram ki samla pulia ke balawan chakamat ke examen SSLC bat HSSLC ha ka jing alang ke balalong ha ka office trekam jong ka seng ke badan ha Saidan ha ka district Ribhoi Garibhoi Youth Federation RBYF agak absen terik urisau arhajar arkusau kalapen ku buram ya ke samla pulia ke balawan chakamat ke examen SSLC bat HSSLC Hak program kebelatip kum ke Toppers Award Ceremony arhajar arkusau ke balalang hak office terekam jong kaseng Asaidan. Hak ini kesini ke RBYF kalapen ku buram ru ya uba Everlasting Pungro Presiden Kemenken Christian High Secondary School ubalayo ke National Teachers Award. Bad ya uba Reynal Karkamni Presiden Garibhoi District Cricket Association belasajit kumu observer na kebenta ke jengil akai test cricket apalagi India dan New Zealand. Kaban sesedang hak asyitrik umai biang a Mumbai. Bad lapen ku buram ro yekilai di school dalam hikmat ke Jela Meghalaya haka International Subroto Cup arhajar arkusau ke belalong New Delhi bad Bangalore. Lawan Banesham bentang ni sini uba M Marbanyang Director ke Embos ke Mukongsan haka jenganan rengkat uba Raju Rijal SD SEO ke Distrik Ribhoi uba Bipul Thangkio Presiden Rangba ke RBYF uba Bulet Marbanyang Secretary nalor kiwe kinong yalam bat jidhot jeng circle bat unit baper nalor kikine kipa bat kikena pulia habagran ngene kesni uba Bipul Thangkio ulapan pau bat keseng nalor bat syakri yakari hagi bobon ki benta mereka keseng ke donru ika thong bat kentio ke pulia putih aga distrik Ribhoi kumta kala penlong ya kene ke program ulapan pau ru bagaseng ke yoman sim shikade e bo samla pulia uba keseng kladan benta ban kersyana ke jing pulia doktor Menta ulap pendap ke jeng kulit MD jeng u Bacian unsa syakri haki hospital kumu MD Kumta keseng ke tentu samla kulit bagi lang tidak terishtom Uba M Marbanyang uhe jong ke embos Ula ajeng ero ek RBYF Kabalayay beteng berai mensiam bat pencelur ke samla kulit Hamtam bekersyanik samla kulit Kabalong rukawin ikam syakri komplan Luang bahagian kejok ke mementa kelong pae abha
bat ke ba amla bani kun ke bormet dari ke jabiang jong kadang jingnang jing start la bani kun ke babun ki Shoshoru ula penpau bagalong ke jing shisha bagi dina bahana preng samla ke jela bani bani kun yaki examen tapkam yaki office rekam ke sarkar preng ni bani kun yaki examen jong staff selection commission namar kisamla pule ki pai kamat betang ban tapkam yaki office ke sarkar jela Meghalaya Ndrei ragam kebadan kam bagi samlaket hikmat no syakum kini ki eksamen banweng kijing he akaliang ka yo kam yo jam lo ong syo ubak mar banyam Lek pule yang MBBS ke Turki game semlala terkait ke finance ke bahe ada universiti bagi nyarapat jadi berkunyo ya ke college ke Turki hai bagi pule te seni ni ba ulah pendek ya ke pule bat ulalong doktor bat menta ulalong pentibit susu bat pendek jadi MD ke cubu bagi kemenskam ba seni tuan sinti no untuk MD agiwe na tipet andre ke hospital bat kani ke cing kira ke cungi yang we di nom gua pendek sisai ke cumpule ke cubu apa BBS kan mensing lu yani nongelam juga saya berkunju ya kipar juga saya ni por kowe mengindem kot tang ya kecing ai penslu ini bagi pendek ya ke SSLC dan ke HSLC ada minarai tu bagi pendek minara tu pandang sekman bagi nai tu ya coaching kelas yang ni semua kita buat pentibit jadi bangla ya ke exam contoh ke entrance pendidik pada bukan ni